Simon Hitabareze nazira ngo kuyihumukazi we Adrien Bashemberere argumbagara genseji abana be bagamuhindukire nyamesha bubaru kwendangwa babaganisi zitaka ikintu cyari kugira ngo no kwityo bwirobu kitayira magaraje umukabi kamani Simon nazira ngo bwahati takinde kintu cyona cyari kucamu omukaye utiriho no mbintu bye banyuma y'abana ukwebaganisiza itakariye bana bayanga kugira ngo ti bayena ngo abanyamakuru babeho kandi niyo witinkamanya plane yabe yo bine oba plane yo bine twe nati twayimanya habwo ko babahikaho bayiruka bagenda ngo mbagabiri taka mu mwirima ubundi bije guhika bwanyuma bihindure ngo tinda bahere nico ndagira nico babiri bariho konka niyo wembere ni nyana ngo mbagabire ngabe imyanya 3 ngabire banyina buri mwana amenye ngo ari mu kibanza cyane nta nundi amenye ngo ari mu kibanza cyane banyuma y'abana aba ukwanga kushitamo muri ciko urubere rutebekanisiwe kugarukanisa abana aba hamwe n'ishebo Simon nazira ngo abana babasa kuba beino kuba rukumanyana na RDC ukubagana itakari ubushobozi uwamuhere ngo ari kuzesa hingemo n'ibihimbo ni RDC niyo wamuhere baruho yo guhinga kandi umukazi wa Karebo tiyahinga Karebo yamusubira guhinga hati nyewe nashoberwa itaka ubushobozi bubabwine RDC ahubwo kuba niwe warigabire niwe wagambire Karebo yamwikiriza ngo ahinge Mburukungano rubere rushitamire mu trading center ya Kajurizi rubere rwebembere cya person wentebe ya kabiri wa ward ya Kabuga Edward Mande abaturage borekero butashemerwa abo abana aba ukwanga kushitamo muri cikoru bakabatsigaho nabana barya ni umwena barya tushimire korobe mushimire tutagira ngo washimire korobe niwe ine kumworobera muri ngo gone nabwanyuma kamusiyona kalyangu ecorenda wacikako amazima bishabarese agwererwe akagwererwe niko mwana wawe ukushabe ngoko ati ndendi ushire dihuri ati nishekenderi hanga hati akubuzabuze umuri mugo ukora yangu tikuriko abana bahababire bikirabarese yana bateka twatwagiye ngo twegerize ninga shwa uri kushomesa abana ba yesa kumwahereza mu namagezi ngo genza aro gutekereza bw'abana cyangwa umwana akashoma atagire ko mu sense wabera kijiriro muhezi wa RDC wa district ya Kamwenge Edward Mande ashoborere ngo utayine kuba rukubasa ukubaganisiza abana bitaka kandi batari mu rukiko ati nko kongerayo urukiko mpaka amanyise abaturage bait nayihabuza hari RDC hapa niwe yansigira umurimo yangira ngo abo bana kubarayo batabaho kandi nibo babire bari kwetombetwa mpandike entramu yitwacamu n'abataka na attendance nenga ababere bari n'imikono ya mwe RDC muhereze kopi mpereze kopi cya personnel C1 mpereze kopi cya personnel C3 niwe meya icyo kine meya mpereze kopi cya barezi mpereze kopi bari abari kwitomba Mjaji wetu yagambaho n'umuhezi wa RDC aba district ya Kamwenge Roy Namara arukomorwese mu kandogo yashobora ngo neija kuzomwanyogo banyuma ya person wentebe ya kabiri ukumuhandikira report with the chairman LC2 whom I told that he should be the chairman of the meeting to see that everything is solved. I told them that 2 parties should be there. That is the Simon, and where I think the chairman will narrate the story properly to me, and will see the way forward. They are not hiding. I think they are not hiding. I will talk to Chairman LC2 and those members who were present. They will give me full information. Plus the OC
Amakuraga gasha kwa Justin Nyakaisiki aba Sky TV agenshonga muri Kamwenge.